U današnjem klipu ćemo se pozabaviti sa umatanjem SIM kartice u OnePlus 3T model. Kao što vidite na ekranu nije ubačena nijedna kartica, uređaj je Dual SIM. Radi se o nano SIM karticama. Ležište za kartice se nalazi na desnom boku uređaja. U fabričkom pakovanju isporučena je i iglica za vađenje ležišta za SIM kartice. Evo ovdje možete vidjeti gdje se nalazi, znači iznad power dugmeta nalazi nam se utor za SIM kartice. U rupicu ispod utora umetnete iglu i utor će malo da izađe. Samo povučite prstom. Evo ovako izgleda, znači ležište za SIM kartice, radi se o dvije nano SIM kartice. Dakle, umetnete, ako koristite jednu, u prvo SIM ležište, potom ležište vratimo u uređaj. Ovako. Samo gurite prstom, to bi bilo to. Da vidimo da li je uređaj registrovao mrežu. Evo vidite, kartica je registrovana, mreža je puna.